Buek sambal goreng ikan bili bakinco jojo riang. Dibuek lo sayur wortel bakinco jo toge. Kada pula kita li lah masak sambal kalian tako guys. Apa buek sambal tako? Ikan bili kan wak boleh 1/2 kilo dari pasar tako. Yo lah diberosin lah diangken ciri de orang tukang menjual tako. Tapi kurang je berosin kecik awak tu dibasuh jual lah balik. Sudah dibasuh tu diagi garam. Yo non coca lu. Malaki ikan bili go digalimang jo garam dah tu diansu-ansu lo ngopi yang jorang lai. Konyo jorang nan 2 on tak korong 20,000 boli no Olung kore boneng le do. Lope ngenek dari loce baru. Jadi je lah lope juo taroga ade engo. Lah sudah mangopi yang jorang tu diangket lo tampuk lado lai. Nyo sabone kok kadapur manyang-nyangi modeko nama benari ngo. Kok lah sudah sado tak kokon de tinggal menjorang-jorang je le dak kalamo bagai no de. Lah sudah lo mangket tampuk lado tu dikubak lo bawang le bawang merah ke tako lawak rondom sebolu nengwa. Jo bawang putih bagai supaya nak murah awak mengubah kalau sudah dirondom go. Dek awak kan membuat sambal sang enek kini nye dia geje lah tomat go cie. Tu lanjut lo awak siang-siangi alek nang kadi sayur le. Gak 2 buah wortel ala cukui untuk kadi sayur hari kini ngo. Nyo dak cie iko je nang kadi sayur do ado beko kinco toge bagai. Lah sudah mengubah wortel nang kulit wortel tako langsung dimasukkan ke dalam masoi. Lah sudah ke rojo manyang-nyangi namono pindah wak ke kompor lewat jorang kuali diage minyak sekali. Dek tangan lai 2 diage dek tuanola suwak kide di jorang lo kuali go suwak kide. Nan sabola kide untuk panggoreng jorang dek awak. Nan sabola suwak awak jorang sayu. Awak goreng bawang merah calu lampiangui bawang merah dimasukkan wortel lele. Awak obui wortel calu baru beko toge wak masukkan. Tu nan jorang go leba pisah lo isi jo kulit tu diangken lah kulit go luar. Dimasukkan lah kulit go ke dalam asoi sarok sudah itu baru awak bangkit jorang alai. Tu awak rondom lah jorang nan sudah bergoreng go jo air angek. Lanjut lo awak goreng ikan bili nan awak boleh di pasar tako. Dak bisa sekali goreng do dibuat 2 kali goreng. Pindah lo awak ke sayur nan di sebelah itu lo nado bagi garam lo do diagi garam sangenek tu ditutui. Tu lampi ompuk lo nyo wortel go dicolik-colik dulu cuba ditoken-token kira lampi ompuk nyo baru dimasukkan toge le. Kok toge go kan dak perlu lo lama-lama bona jorang do. Tu nan tangan go dak boleh menganggur do nalado lo nado ba blender le do dikojen lah masukkan ke dalam blender lu. Lah pono tabuang blender nang kenek go lah jadi no banyak-banyak bona buat sambal goreng go kok dak abi beko. Kunci supaya dapur tetap berosi diborosin kali kalau ada air beleak-leak modeko dilep pakai alat pel mini modeko go. Jadi dak perlu pakai kain lep bagai malap meja le do. Kalau lah sudah malap meja bisa dijujuk je modeko bisa taperasnyo sekali. Kok kumonyo bisa lo dibasuh sekali. Nan nak iyo lo pel mini mode awak beko linknya awak sematkan di kolom komentar. Lah berosi meja dapur lanjut lo awak blender lado le. Kok dek blender go dak kalamo bagai do langsung cowo lado awak sado kali. Tu ikan bili na awak goreng tako de lah lamo lo nyo dalam kuali no dibangkit lo le. Tu dimasuk lo ikan bili na lunta goreng go le Sambil menantian ikan bili go masak tu ansu-ansu lo manokok jorang le. Nyo dak boleh perai tangan go do. Kalau kecek ona uci wak dek sari de dak boleh ke rojo do mode mato kukuren do kecek lo sambil menyambul ke rojo nak dore sudah telo. Tu lah sudah lo manokok jorang tako dibangkit lo sayur le dimasukkan ke dalam tompok-tompok berosi. Tu dibuka lo songkok go le apa je kola isi go. Ado je sambal calamari balobi yang enek tu nan lado-lado sambal balemak-lemak tu dia berosin lah pakai alat pel mini nan tako. Sama aja ado alat pel mini go dak perlu bona kain lap dewak le do. Lah berosin lo meja go dilotak lo sayur tako ditutup jo songkok. Alat pel mini tako tu kone-kone minyak lado langsung dibasuh sekali. Dicolik-colik nan ikan bili lo je masak le do. Awak jorang le je lah kuali cek lai untuk penggoreng lado. Digoreng bawang merah ngenek supaya nak awun sambal wak beko de tu wak bangkit je lah ikan bili go le lamo-lamo nyo dalam kuali go nyo dak biasa dalam kuali go do. Dimatiin api kompor nan di sebelah go tu fokus je wak ka kuali untuk penggoreng lado go le. Lah layu tomat nan racik-racik tako dek minyak ada tu dimasukkan lo lado nan la cowo dek blender tako lah saparo masak lado dimasukkan lo jorang nan lawak tokok tako. Disangai-sangai lah lado jo jorang. Tu daripada menganggur lo tangan go menantiin lado de masak diansu je lah membasuh alek-alek kumur go luar. Ta sabuni je kasado lu lah jadi no beko tinggal membilas je wak le. Nyo kojo menyambu-nyambu modeko go nang gali angui sambal wak de ngwa tu dicolik-colik jo lah lado wak tako tu dikicoi garam bagai lulai
kola lah raso garam gua. Alhamdulillah lai lapas raso garam nan lado lai lah masak lo dimasuk lo ikan bili lai digalimang kasado. Lah ta galimang isi jo lado kasado dibangki lai dimasukon ke dalam tompok-tompok borosi. Alhamdulillah lah masak sambal namonan nan sayur lah masak lo. Tu dipoi masukon ke dalam songkok supaya nak jan diinggoi dek langu hijau. Sampai di siko je lah video lo guys. Terima kasih yang lah nonton.